давоми чанд рӯзи охир дар қаламрави вилояти мухтории кӯҳистони Бадахшон боришоти зиёди барф мушоҳида мегардад ки дар натиҷа фуромадани тарма ба қайд гирифта шудааст. ҳоло дар худи шаҳри Хоруғ баландии барф аз 80 то 86 сантиметр баробар мебошад. ин боиси он гардид ки санаи 15 феврали соли равон бар асари фуромадани тарма дар маҳаллаи носири хусрави шаҳри Хоруғ манзилҳои истиқоматӣ ва иншооти дигари таъиноти иҷтимоӣ хисороти ҷиддӣ гирифта, дар натиҷа 11 ҳолати талафоти ҷонӣ низ ба қайд гирифта шудааст. бар асоси маълумоти пешакӣ ҳангоми фуромадани тарма 31 хонаи истиқоматии сокинони маҳаллаи носири хусрави шаҳри Хоруғ зери тарма қарор гирифта, аз ин миён 4 хона пурра вайрон ва 18 хонаи истиқоматӣ қисман осеб гирифтанд. бо супориши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҳисоби шахсони масъули ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарони аввали як қатор вазорату кумитаҳо комиссияи давлатӣ оид ба бартараф кардани оқибатҳои офати табиӣ таъсис дода шуд. дар асоси дастури пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аъзои комиссияи давлатӣ вазифадор карда шуданд ки дар кӯтоҳтарин муҳлат оқибатҳои офати табииро бартараф карда ба оилаҳои зарардида кӯмаки моддии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро расонанд. дар ҳамин ҳол гуфта мешавад ки ҳангоми анҷом додани корҳои ҷустуҷӯӣ аз зери тарма 18 нафар бо ҷароҳатҳои гуногун бароварда шуда дар беморхона бистарӣ гардида, ҳамчунин 11 ҳолати фавт низ ба қайд гирифта шудааст. гурӯҳҳои посухдиҳии раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти мухтории кӯҳистони Бадахшон ва дигар ниҳодҳои дахлдор бо ҷалби техника дар ҷои ҳодиса қарор дошта бартарафкунии олатҳои фавқулода идома дорад. ҳамчунин аз ҷониби кормандони воҳидоти таъиноти махсуси зидди террористии алфа раёсати кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти мухтории кӯҳистони Бадахшон 2 нафар кӯдак ва 1 зан аз зери тарма наҷот дода шуданд. натиҷаи ин офати табиӣ 22 хонаи истиқоматӣ аз онҳо 4 хона пурра ва 18 хона қисман зарар диданд. бар асари фуромадани тарма 10 нафар шаҳрвандон ҷони худро аз даст дода, 8 нафар маҷрӯҳ шуда дар беморхонаи марказии вилоят ва беморхонаи Хоруғи боло бистарӣ карда шуданд. аз зери харобаҳо 18 нафар наҷот дода шуданд ки 2 нафари онҳо дар ҳолати вазнин дар беморхона қарор доранд. дар бартарафкунии оқибати ҳолати фавқулода ҳамаи сохторҳои вилоятӣ иштирок намуда аз ҷониби кормандони алфаи кумитаи давлатии амнияти миллӣ бошад 2 нафар кӯдак наҷот дода шуда ба беморхона интиқол дода шуданд. аз рӯи иттилои масъулини кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти мухтории кӯҳистони Бадахшон ҳоло ҳам корҳои ҷустуҷӯии зарардидагон дар зери тарма идома дорад. طبق اطلاع агентии обу ҳавошиносӣ кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон боришоти барф аз 13 феврал оғоз гардида то 18 ин моҳ идома хоҳад кард. ҳоло тамоми қувваи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтории кӯҳистони Бадахшон, мақомоти шаҳри Хоруғ ва сохторҳои вилоятӣ ба он равона карда шудааст ки оилаҳои зарардида ба ҷойҳои бехавф кӯчонда шаванд. заминаи бартараф намудани ҳолатҳои фавқулода дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтории кӯҳистони Бадахшон таҳти раёсати раиси вилоят ситоди вилоятӣ таъсис дода шуд. аз рӯи иттилои раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи вилоят, резиши барф дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтории кӯҳистони Бадахшон то чанд рӯзи дигар низ пешгӯӣ шуда, аз ин хотир аз сокинони вилоят даъват менамоянд ки аз ҳаракат дар ҷойҳои зери хавфи тармафуроӣ худдорӣ варзанд. раиси вилояти мухтории кӯҳистони Бадахшон ҷиҳати аз наздик шинос гардидан аз олу аҳволи нафароне ки бар асари тармафуроӣ ҷароҳат бардошта дар беморхонаи вилоятӣ бистарианд боздид намуда ба табибон дастур доданд ки бо истифода аз тамоми имкониятҳо беморонро таҳти назорати махсус қарор диҳанд. лозим ба ёдоварист ки дар пайи боришоти бардавом шоҳрои иртиботӣ аз маркази вилоят шаҳри Хоруғ дар ҳамаи самтҳо имрӯзҳо муваққатан маҳдуд мебошад, зеро боришоти барфу борон идома дошта роҳсозон имкон надоранд сари вақт роҳҳоро аз барфу тарма пок намуда ҳаракати воситаҳои нақлиётро дар ҳамаи самтҳо таъмин намоянд. дар доираи дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва мусоидати раис вилояти мухтории кӯҳистони Бадахшон Мир Зонобод Алишир Худобердӣ тасмим шудааст ки корҳои наҷотдиҳӣ дар маҳаллаи носири хисрави шаҳри Хоруғ то шомгоҳ идома дода шаванд. ба ин далел техника ва гурӯҳи наҷотдиҳӣ ки мураккаб аз намояндагони мақомоти ҷои ҳокимияти давлатии вилояти мухтории кӯҳистони Бадахшон, шаҳри Хоруғ, раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар сохторҳои дахлидору аҳли ҷамоатчигӣ дар маҳалли
حادثه و برطرف‌سازی عاقبت‌های آفت طبیعی روانه گردیدند. در این هنگام گفته می‌شود که گروه نجات‌دهی تا دریگاه شب و تازه کردن راه نقلیات اتومبیلی و برطرف‌سازی عاقبت آفت طبیعی مشغولند. در پی فرآمدن ترمه در محله ناصر خسرو شهر خروق زیاده از 10 نفر جان باخته، بیش از 30 خانه استقامتی و دیگر انشاءات اجتماعی آسیب جدی گرفتند. در وقت فرآمدن ترمه در شهر خروق بسیار سوراخ‌های مفتی و جونی به قید گرفته شدند. در حالت عذرا از طرف تمام ساختارهای شهری، ساختارهای ولایتی و خصوص ساختارهای حفظ حقوق و با دستگیری اهل جمله در حالت عذرا کارهای برطرف‌سازی رفته شدند و اینچنین در حالت عذرا تمام تختک‌های ساختارهای دخل‌دار در حالت آمادگی قرار دارند و در نقشه است که طرق‌های شهر خروق پورا شده میشوند و کارهای برطرف‌سازی پورا برطرف کرده میشوند. باعث تأسف است که امروز از آفت‌های طبیعی یعنی فرآمدن ترمه خسارات بسیار در شهر خروق به عمل آمد. از آن جمله خسارات جانی است و ما به خویش و تبار اهل یار دوستان اول همدردی خود را برای از دست دادن جان ساکنان میرسانیم و ثانیاً عین حال ما در موضع برطرف کنی آفت‌های طبیعی که از فرآمدن ترمه و وقوع آمده هستند قرار داریم و در اینجا از تمام کارمندان اداره و مؤسسه و تمام مقامات عین حال در این جا حضور دارند و همه کوشش برای نموده ایستادند که هرچه تیزتر آفت‌های طبیعی رو برطرف کنند. رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان میرزان‌آباد علیشیر خدابردی فعالیت گروه نجات‌دهی را تحت نظارت جدی قرار داده، مسئولین ساختارهای دخل‌دار را موظف نمود که برای با منزل موقتی زیست و خوراک گرم تامین نمودن اهالی از آفت طبیعی ضرر دیده شاره‌های مشخص را عملی نمایند. آسیب دیدگان حادثه طبیعی سر وقت به جای بی‌خطر منتقل شدند. به علاوه این کارهای برقرارسازی خط برق و آب نوشاکی که بر اثر فرآمدن ترمه آسیب جدی گرفتند نیز ادامه دارد. بر اساس اطلاع منابع رسمی در پی حادثه به عمل آمده و انجام کارهای نجات‌دهی 12 نفر از تگ ترمه برآورده شده در بیمارخانه مرکزی ولایتی و مرکز تشخیصی طبی آقاخان در شهر خروق انتقال داده شدند. رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان ضمن بازدید از این دو بیمارخانه با وضع آسیب دیدگان آفت طبیعی از نزدیک آشنا گردیده برای سریع وقت با مواد داروری و تشخیص معاینه آنها به طبیبان سپارش‌های مشخص دادند. بارشات بیست برف در قلمرو ولایت مختار کوهستان بدخشان همانا ادامه یافته. مطابق معلومات‌های مهندس مرکز آب و هواشناسی ولایت به حالت ساعت 8:00 روز سه‌شنبه قفسه برف در ناحیه دروا 39 سانتی متر، ناحیه ونج 22 سانتی متر، ناحیه رشان 52 سانتی متر، ناحیه شغنان 68 سانتی متر، ناحیه راشقلعه 32 سانتی متر، ناحیه اشکاشیم 18 سانتی متر و ناحیه مرغاب 1 سانتی متر و شهر خروق 85 سانتی متر را تشکیل داد. چنین برفریزی با شدت و بی تنفس سبب فرآمدن ترمه‌ها در شهر گردیده. بر اثر آفت طبیعی نقطه فروش سوزشواری شرق کلان ویران و عمارت‌های ترمینال راهی سمت خروق پایتخت مملکت شهر دوشنبه، آشخانه و چایخانه در حالت ولنگار و غیر استفاده قرار گرفتند. لازم به ذکر است که سال 2012 نیز در این موضع ترمه فرآمده خرابی‌های زیادی را به بار آورد. ترمه نوبتی ساعت 3 شب سرازیر گشته. خوشبختانه در این وقت در این موضع یگان کس در جای کار حضور نداشت و به این وسیله تلفات جانی به وقوع نپیوست. ترمه‌های نوبتی در شهر خروق بار دیگر مقال خلقی آبی که به جوی آمد باز آید آب را تصدیق نمودند. از این رو به خاطر پیشگیری از خسارات جانی و مالی از ساکنان خواهش کرده می شود که به جایهای بی‌خوف کوچند، زیرا بارشات همانا ادامه خواهد یافت.